يعني يا سما تجي فرميها عمريقة بيك انت والله الغي ولا تبقى سريد هزيك ماشي افهم روفان واش باشقان للسيستم تماشاوانên hêja niha jî dosyameyê dorê din û çemek dorê li derbarê şanoyê de yê. Li Bakurê Kurdistanê bi taybetî van salên borî xebatên şanoyê pêl girtiye, pêş ketiye û niha li va xebata yek adin zêde dibe. Li Êlihê li Batmanê hem komeke nû ya şanoyê ava dibe û niha di va rojê pêş wê lîstika xwe yekemîn jî bilîzin. Ego ev kom ava kirine û divê lîstika yekemîn dilîzin jî şanogerên ciwanin ku bi taybetî gelê Bakurê Kurdistanê wan baş nas dike. Belê Bahoz Özsunar û Deniz Özer pêşengiya vî karî dikin. Niha derbarê hem vekirina ev şanoya nû de û him jî lîstika wanê nû de em ê hevpêvînekê bikin. Li ser xetê Bahoz Özsunar heye. Em ê niha bûyî re xeber bidin. Bahoz can merheba. Merhaba, silah jwara. Tu şewayî baş e? Spas dikim, hûn çawane? Em jî baş in, spas dikim. Tam di nava provayê de me teqefalt û tu bû mêvanê me spas dikim ji bo gote dema xwe veqetand. Ez spas dikim gelek sağ be. Bazcan niha hûn lîstikeke nû amade dikin bi navê Qiral û Travis û heman rengî ve şanoyeke nû jî ava kiriye bi navê Şano Ar. Ez dixwazim bi lîstika wê nû ku dibe lîstika wê yekemîn jî vê em dest pê bikin. Ev lîstik fikra wê çawa derket ortê? Kê lîstik nivîsandiye, kê wergerandiye Kurdî û derhênerê wê kî ye? Lîstikeke biyaniye. Belê. Rastî gava min û hevalê min Deniz me got ema komek xwe nû ava dikir. Belê. Me xwest em lîstikeke du kes bilêzin ji ber bi endamê me hinekî kêm bûniye şanoyê. Me lîstika xwe yekem yeka du kes me hilbijart biyaniye weke got lîstikeke Amerîkî ye. Ji aliyê nivîskarên Amerîkî Sam Bobrick hatiye nivîsandin. Wergera wê got kir hevalê me İrfan Yıldız ew jî endamê koma me wê werger kir. û derhênerê lîstika me jî Yaqûb Selîmoğlu ye ew jî hevalê me şanogera li Batmanê ye tu jî ew jî lîstikê xwe li vir dilîzin û ez û Deniz jî lîstik vanin. Tenê hûn her du dilîzin tê de? Belê belê. Belê. Baş ev lîstik li ser kî jan mijdarê dizîvir? Yani tê de çi dibêje? Derdê vê lîstikê çi ye? Ya rastî derdê lîstikê polîtîka lîstika me. Jara lîstikê polîtîka li ser başkanekî Amerîkayê hatiye nivîsan. Belê. Her çi qasî dixwazim vê bijim her çi qasî çîrok li ser serokê Amerîkayê ji derbas dibe jî ev pirsgirêk li her welatî li her derê dinyayê heye yani kesekî ku dibî başkan serokekî welo behsa demokrasiyekî û pişta ku kar dikî qezaş dikî ser dikeve çawa wê başkantiyê yan jî wê demokrasiyê tenê li gor xwe û civata xwe ê li derdorê xwe Bikartîne. kartênî mijara wê ew me xwest em vê bilêzin yani wek dîktatoriyekê dibe êdî. Belê. Yani dixwazim wê bêjim yani mijara lîstikê polîtîka. Belê. Ez bawerim ji xwe sebeba got hilbijartina ew jî belkî tam ji ber ku di rojan de bi taybetî li Tirkiye û li gelek welatên din ê cîhanê tam jî ev mijar di rojevê de yani ev tiştê gune lîstikê bilîzin mirovên mirovahî hemû civakên mirovan yek bi yek rasterast di jiyana xwe rojane de rastî vê tabloyê tên. Belê. Ya rastî birêz çend lîstiketin hatin ji me re du kesem lê dilê me sar nedikir yani tenê bikin belê polîtîk bûn dua de ji hemû lê bi taybetî me ev hilmijart ji ber ku rexneyên nav de dilê me dicemdê yani gavan bilêzin û tîradên xwe replikê xwe davêjin sedî sed polîtîk e. Belê. Belê komedî jî di nav de heye ya rastî me ji komedya zêdetir em xwest polîtîk bilêzin yani îro rewşa îroyî diyar. Belê.
ماشي خواستم سەرنامە دیارە ئەم دخوازن ئێدی وا گوتنێن دلێ خۆدا گوتنێن بۆ مەسەر مەدیای چاکی جارمان بسێنن ئەم ڤیدیۆکە دکشێنن مەخواست دوێ لیستکێ لەسەر دکێ بە هەمووی بەگەلێ خۆرە پارڤە بکەن کەسێک وە هاتمە تەماشە کردن ئەم دخوازن زێدەتر بەکری ببێنن وێ مێژارێ دەردێکی مەوسە هەبوو بله ساعتها خوش پیشنهادم merak bende başı onu cara yekemin kubilizin o pişte bername o çrengi onu kijan bajarat kijan dirokarıp şu hay onu bilizin یەکەم ئەمێ پرۆمیێرە خۆ دەهێ بەرفانبارێ لە بەڵمانێ بلیزن بله مێ پرۆمیێرە خۆ لەبەر بکەن مە بریاردا دەهێ وێمێن بر بلیزن ژبەر بۆ تالەب زێدە بوو ڕۆژان پرۆمیێرێ ژغەی مێبانە هەڤالێ مەی شانۆگار هونەرێ عەلاقەدار دەبن ژغەیوە گەل زێدە عەلاقەیەکە مەزن نیشانیدا مەجی یازدەهێ مەهێژی مەگومێن بەڵمانێ بلیزن دڕۆژان سەر هەف بشترامێ بچنە ئامەدێ 15 و 16 بەرفانبارێ لور بلیزن پشتی وێ ئەمێ بچن سێر تەحیفدەهێ مەهێ نۆزدەهێ وێمێ بچن مێردین 20 لوانەیە و 22 ئێدی مێ بچن ترکی یعنی مێ لە ئەنقەرە بلیزن و قۆنستانتینە یعنی ئیستانبولێ بلیزن یعنی مەهامەی بەرفانبارێ بڤێ رەنگی تورنەیە دیار کرد بله Peki bu Avrupa jî tu plan saziya we heye hûn difikirin ku rojê pêştê derkevin Avrupa jî wek turneyekê ئاراستی ئەم گەلکی دخوازن ji bo vê yekê ne tenê lîstik stand-upekê jî amade dikim stand-upa min e derhênerê wê jî hevalê min e Deniz Özer em dixwazin Kurdek li ku derê hebî em xwe bigêşinê karekî Kurdî temaşe bikî براستی جی گلک خواستک هنر جا آوروپا پیامی می سر مدیاین جواکی گوته وکیلی حبال می دوی در گل مادگارن گل کی تخوازه خیالك ما جي يعني نو خيال راستي يعني دروشان ايرو تركي ده بشكل ديوك خيالك يقدر كم نوبال يستفوق ليسن يعني تبقى صالانو ده مكار من هرنا مباشر Enerji be hevi meraklı bende bin hevi dikim demek ekin de bunların emjil vere ve tamaşa bikin. Bağolcan başı ev şanoya govanu avakir hani kişi fazın ve bipirsin. Hani peşi çima ve pedivi avakirna komek enudaj boku amzanın zaten eyle el batmani xabat şanoya daha da çekirin ve proje be yeni sahneleri be havaledin ve hen kar dikirin reze filmci ve kışandın. Naha çima ve taybeti pedivi avakirna komek enuda u şano ar mesela çima nave şano ar dve şano yavadın ha dve koma ve çen kesene ve des xabata kiriyene kiriye ciheki ve mekaneki ve hayi gave usa bir gelemperi derbari ve despekirna ve koma şano diyeceğim dixwazin hinek agahi bigirin Swisa bejim az deniz bun işte se havalamay kitabima bun ما يكمل منو دنس دست ستاند اب فكر اشتما ليستك درخص ما خواست ام شانو كخوينو بعفرين ادي يقولوا بلا هم رحيوي كردستاني بي وهم النابي وي تشيروسكا كردستاني بي ما افوست نها اندامي ما ام شش كسن حفت كسن شش حفت اندامي كوما ما شانو عليها ما قالك السر نابي نقاش كر شما ار ما قبل تشيروسكا كردستاني بي كو فبدي شانو يدا شبروي كما خواست مهم نابي بخنا شانو ار شبركو بلا رحي شانو يا ماجي هم رحيوي وهم تفكري صد كرديبن شبو في كما خواست ام كوما كانوا ابا بكن نها جي كو هي جي كو پیدا کړی جی تنه جبر پرسکری کنه ابوري ما ام جی نه نکاره هیویت کم چتی کوم و تورنه خو مکرن پروژه مدیش یعنی وقت رس فیلم نو هنا جوا ما اوجي ادي مديار کرن گو درفت شفبن ام جی هیویت کن گو جی کینو فکن براستيجي جي كيلو مازنش قال لي باطمان ركو
جيكي ماسنكو حمو باطماني شانوي ميل باطماني و لیستکه می گوش کردستانی همه میوان شانوی میوان تینا باطماني لدرجة وسع مازن برفراو هم بتكنيكي وهم ب او اساسية خود جيكي خوش تفكر لين هاج بو وقت ما قلت بربسكريكن عبوري ام هانكار بله باشه باز جان سپاس که مش بو تبلی بنات او و آگاهی گوت دانمه او سرکفتن خوازن جواره بمینه خوشیه ما تجي فرمية ها عمريقة بيك انت يا والله الذي ولا تيا بخسري دزيك تشتك ماشي افهم روفان واش باش قام للسيستم رابس ونعم يا اجا سياسة ده نعم يا بابا فقير ابراهيم وهذا مقام تاني ناني وصوابو تاني ناني صوابو على الصباروج والبرناني من قليدي وهيك وسجودي وهيك وسجودي. وخشلة مدي ما تفيت تدزيا فقير شبه فقيرين شبركو نزعل بدزن بايشو ابي بعم قد ما قد حمل قلت لي ما علي بي كيف هنا هذا اناطوليا اجنسي بري من نكبي خبر مش قلت كيف هي ازحمي كناستك او اقرارك معايا ام بيسال بلد بشوف راك في ماركي يا ما وهاو لابس لسه يفاضل كناستك لعبتها السريعه We're so proudly we hail at the twilight's last gleaming. سری تجی جبوکو اف فستیوال اف میلیجان آماده کرن جبو شانویا باشار آماده و حبال میگو کداوا تیدا تباس بیس خاصی كون زانن اف هفت هشت سالا لسر شارداری ما قیوم هاگون شانوی میل باکور بدل اخوال ایوان و شارداری اخوال تجاری نلیسکن لألیه ترکیشی کوم تچونم شانوی خو بکن لیسکه ما قد خط کرن امبارگو دانی نصر زمانی ما قنصری ما قد خط کرن لتجاری شانوگری می باکور تجربه خودان اخوا نبردن وقت تکوشرکی جبو شانویا کردی تکوشه ام سپاس کنش همه حوالی خورا و می هرتن ببیشن بیشی زمان دایی که و بیشی شانویا کردی